hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwakakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu mutentamanga mabambu chengi mwifukuda lelu mzangalo kuduwana chengi hampepela tuteshikudi kwa shamana amumkanda wanzambi mwifukuda lelu nafuri tushinshikenu hakuluwangesha kumu kudina kumweka na mwitongo joka ya wanchu kuna kufumina na nkashi mwipompelu hakubula kulumbulula na kuambula yuma inakunda mikuwa mwinu ni ifwetu mwiulu kudawa ejima anamkwelelu mwanta Yesu antra mavulu enda atongo joka nau wena akengela mwiulu hansangu ya nyidimu yau nazatiranga kuya kwanza kuronda na kamoni tata nazatiranga kuya kwanza kuronda nikabanjiri mwanta amina zatiranga kuya kwanza kuronda na kamoni mwanta nazatiranga kuya kwanza kuronda nikabanjiri Ewa kwetu tulipatise kutata milimo ya mwata Amana tukamumone mwate wetu mu Yerusalema Nyidimu ima mzatiranga nzambi Tangisha matangisha ngakweli mazanzambi okay yuma nyikwa omugwa kutwama chikomili mugwa kuzata wakusinga nikangwa milele mbalangu yangu ya kulikale milimo mkao o milimo chechi bikuri kuzata ngokuyanga ya kuzata ngokuzachita kazi ikangu nayi chechi kuhana umulimo kazi ngwa kuhana ngokuzachita kwa ngokama singu na ifelo ngwa milele mbalangu yangu ya kulikale. We turn away from all this and renounce it all in Jesus' name. Amen. We ask for your forgiveness, dear Father, and cleansing through the blood of Jesus. Yesuma atwera pompa mu apostolic church. Nsara ranga ke nikuchipompelu ampapati shili nirumeanza ambawa nirina kuzata. Uchoro tamwa mu apostolic church. Kama recho ringu kukwaya kumbisha kuchena wa chachu nganga chipompelo abachu techimega cha cheche imo mataho kumbisha ro gajela ni ushika mari nakashikira he no mwa nuku ya kurinza na mwinkiri nzambi na mienzambi umwana kenyi ivulumu na yami yeshima na nekala ni muntu wanshiri mukakuputula yuma ya atama mukakuchukana mukawujila mukakupenda mukakwila yuma yeshima ina yakubula enzambi untambira umwana kenyi kishirija ilanga mkanda wa nzambi hiuna oshi mweno mku tubakuleni mkanda wa nzambi chuwani nyidimu yaza tanga waka Kristu ne wena na ya mwini dehi diyakaletesha wena kuya mwihuru tahindi nehi indidunu aizati la ngadi munatentamna nami bambu denu neidikalu wana Kennedy Kajinga engamwani nechumna ditiri okudi kukuluwanyesha kudi mwitongo joka ya wanchu hansangu ya mwakutambwila kwana kena kwa nyilonga yechu ni kutambula wa mwinu wanzambi antra mavulu na idimbi dei kuipompelu na kutonga joka nao ne yuwena akuzata nyidimu ya iwahi kuiji kuimba mkwaya indi kuiji kuleka ujila kuleka kutramba kuleka yuma yejme ya hela inzambi nyidimu yao ya iwahi ne yikuvula yibadi kaina nyidimu yao ya atama inzambi hakusompesha wakatala hanyidimu yao ya iwahi kulonda wena akengiri mwiulu ilanga hidimuku chubakulenu mkanda wa nzambi tutangenu masuku mkanda wa Efesesa chapter 2 kutangela chibalo cha mchitanu na tusachu 8 na kushika vesi ya 9 anasone kinao
mulongana ya mwini na lui koku kukuhelela hiyenu awenuku hichawana chambala cha nzambi hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu ukudisama nititusa chapter 3 na versi ya 5 kutashikila 4 na kuimena 5 titusa chapter 3 na versi ya 4 na kushika 5. Now chikwamweke ni kukokweja kwa nzambi cha mwinu chetu ni kukenga kuindi kwa kenga ianju watra mwinini munatindi watra mwinini nanka verse 5 bai na nyidimu ya kulonga yitredili echo awenuku bai na kuimba mkwayaku bai hakuleka ujilaku bai hakuleka kuchukanaku bai hakuya kuchipomperuku bai hakulombaku bai hakudana kenako ilanga hakukuherera Kristu Yesu dichinao bai na nyidimu ya kulonga yitredili echo awenuku chinga mwaya lui lwindi na kuwelesha kwa kuvalika kwa kuiha na chubalu muni chuikali amaha kudi spiritu wajila wa mwinu hiya na winki kudechu kulonda chutambuli na nyidimu yechuku inzambi na uhani nehi chawana mulonga wachifwetela deyo mwenindi hinyu wafwetela de chuma chawana nei ni kunona 50 kwacha ni kuinke mkwechu na kuntala watera kuilangai kukwerera mu muchima wene china kukorera hichawana na kuinki chei watela kutambula na chikuhelelo hiwatela kutambula na kudana kena kudamina kukuinkako watela kuchitambula na kukwerera mu muchima wene chalala ichuma na kunyinka chami china kufuma ku muchima windi dichiwatela kutambula dichiwa mwinu hichawana hichamukunkuru hichakuzatilaku mulonga nechadinga chakuzatila nechina kutongojoka wantanga jetu nao echwakengela muyuru nechu nafu mulonga lakini sahaluwi nsara ranake nikuchipompelu ampapati shili nirumeanza ambawa nirina kuzata chiko mina kuchachukuna cha chipompelo yame mukatuta tumenga tweji muwacho ni mata hweji muwau mbasoko kufusha kulitari icho era kuchidonation wene chara kushota wanyi tuchoka shikila heno mwali mulonga naleka de kunawala nakaya mwiru mulonga naleka dehi kuila ujira nakaya mwiru mulonga naleka dehi kubula kwa kuchipompelu na yanga kuchipompelu nembanga mkwaya nidi kwaya mistress ya miya mkwa kutramini na akakuimba ibumba da kwaya ena kwecho onyidi munecho anakudisa manacho enga indona ona abulu kukonga mudi munumu wakaosha nindi kudinzambi ona akonga nyidi muya ivuru wakadisama wakawana hakudisamina ilanga kudinzambi kuindi hana ukenga muntu kutwamisha kunyidi muyinduko nei muntu na kutwamisha kunyidi muyinde nindi dina mwamwini o muntu wajimbala wamwini mudiena mosi mulonga kudimudimu ho umu unati na chunzambu kuwaha hakachika nyidimu yejima mumpata munu mwishina mudimu inyi mudimu waza tili mwanta Yesu kukulusu kuna kwiji mudimu waza tili mwanta Yesu wakutufuila kukulusu nechina asune kumudititusa nao chikwamweke ni kukokweja kwa nzambi cha mwinu chechu ni kukenga kuindi kwa kenga ianju watra mwinini bai na nyidimu ya kulonga kana kutena nyidimu ya mchidinyi bai nyidimu ichwa dililanga kuilanga kudimudimu umu walonga unamoni nzambi unatambuli unadifweti yomweni nawa yo mudimu waza tili mwanindi mwanta wechu Yesu Kristo mudimu inyu kukonga hamaseki ukwesakana na kubadika mudimu na kongi mwanta Yesu akulusu kosi mwanta Yesu kanka windi dina akongi mudimu wasweja kulemana nkashi kosi muntu na tweshi kukonga mudimu wakwesakana na mudimu unakongi mwanta Yesu dichinao atramwinanga na luirwa nzambi lulwa mchidinyi hakutemesha nzambi mwanindi mumpata munu mwishina twaterere kuya mwijada kesi twaterera kuya na ukisika haya akayejima ilanga nzamba kututila luhi hakutemesha mwanindi Yesu Kristo kulonda enzi na kuila chumanyi enzi na kukenga ni kwa mwina twadinga ajimbala munshidi wenjili de kuita kwa yaka kubadika makomba kaji ayedi mwanta Yesu wafwiri watulili umu indi hadecho akwanshidi wapwekesha mashi indi hakulusu mlonga munshimbi anzamba asunekele nao chakadi kupwekesha mashi kosikwana kena ishiduku dichi muntu hakuilata ambuli wa mwinu nikwana kena kwa nyilonga indi watera kuila yumanyi muntu watera kukuhwelela mudi mwana kanzambi mwanta wechu Yesu Kristu bai
awenu utashika kuleka yuma yatama kukutresha wanyu kuleka hela okuleka kusheta walwa ilanga nei kusambira kumkwera mwanta Yesu ne wajimbala watela kutambula mwanta Yesu mu muchima wena kumkwera nedi wakufwiri ili hachikupuwa manishiri mudimu wejima na no chineli hakulusu waoshere nindi chinamani hana kulomba nindi mukwashiku wanyu wamanisha demu dimu wejima chidine udina mulonga mchota chanyilonga hiya kufuetela kudi muntu uwabula nukwiruka watela kwiranga ikolonda ufumi muna mchota watela ukwera hone yana kufuetela huku didikila mulonga nisompe shuku kumba nindi yanga mulonga kuduna kufuetelide dichi watela kwera ngusata nyidimu aweni kulonda umufuetela una kufuetelita hindi chinjila yena na kuzatiri una mudimu chakufuma kumuchima windi na kukwashi mulonga hiwatresha kudi kwashako watela huku kuwerera na kwidika huku diyela na kumusakirira nechala yena diuna iringa hii una nkuli diuna mfumishami mukukala dichidunu anchu anakuluwange shinsangu wa mwinu wa wana hiwa kulandaku mulonga nde amnuku kuinka 50 kwacha hila nuku kulandela nkinga kumadiku kuosha nde achinere walandela nkinga hodi ni kuinkune mususu wa makondu hiwa kaduku aina nkinga ine kari ya wana tahi ndi ya kuhimpa chuna himpide nechu esendaku makondi aminyinkinkinga ilanga kwa chuma cha wana hiya chihimpangako hiya chilandishangako hiya chihananga chakufuetelako cha wana mulonga chinafumu kumuchima wa muntu hera mukubobola hiya atela kukutambula chuku mulonga cha wana chilomba wanyi akuinka chiho cha wana kufuma kumuchima wa muntu emwani ndichicho atena kuiruka kashinshi wa mwinu wa wana autambulanga ngahi hakumkwerera mwanta Yesu bai hakudana kenako amavulana kutongojoka nao newe na kudana kenako dinzamba kutambula wa mwinu hidi mkumwani hela newe nako ya kuchipompelu na kuima na mchipompelu cha mission ndikuishi cha CCC ndikuishi cha Katolika inzambinga nake nishi dijame antu ya kusakirira nao na yingide kwa kulehi mwani kuyinga chinga una mkwereri mwanta Yesu mkanda wanzamna kuhelelaku ilange nenu kudana kena unovairo wanyishimbi dichinao hicha kunyidimuko kulonda kubuli muntu kudisama munaitiyo wantu ana oshenga necho anadina kudisama na nyidimu yao kumenso anzambi nzambu wayiruka ni mwanta Yesu na shimle ninda amavulu akangila hefukodi na hichweriri nyidimu yango vumwijina de yuku wena atongo joke ne yade na kuzata nyidimu ina ilejo kudi nzambi hela hii nyidimu ya afiki jiru ne ya nzambi langa nzambi kuindo wayirukiri wanyi mulonga hiya mpwerere mwani ndi Yesu Kristo dichidunu tushinshiken mulongadi akwa Kristo chuna mkwereri mwanta Yesu mulongadi chichwatela kuzatila nyidimu yayiwahi ne yana tramwini de twatela kuizata ne yana tramwini de tahindi twatela kuizata heno ukanda atramwini mu verse ya 10 mu chapter 2 ya Efesesa mukwakusoneka Paulo nindi chuna mkwereri mwanta Yesu kudinjira chulongesherelenga ode kudinzambi heno kanda chuvari kinu kuvarika heno kanda chumkwereri mwanta Yesu inzambu alongesha de injila mutwatela kwendela chuna mkwereri mwanta Yesu mweni mumunjila mutwatela kwendela dimu munenzali nyidimu yayiwahi inyidimu yayiwahi hidi ya tramwinanga echuku echwana tramwini de nalulwa nzambi hakumkwerera mwanta Yesu ilanga hakumkwerera mwanta Yesu kudinjira ina chulongeshera mutwatela kwendela anasoneki nao mulonga tudi ukala wenu windi atulengeri mudi Kristu Yesu twilanga nyidimu yayiwahi yachulongesherelanga ode kudinzambi nindi twendelanga mumunati injira ya nyanya ya mwanta Yesu chukwingila mneye unamkwerede mwanta Yesu nafumde mu njira ya ineni mudi nyidimu yayiwahi mulonga nzambu ayilongesha de dimu watela kwendela himwekala muntu kufwila chengi maujila kutwamba yuma yanshidi inehi hinjira mukwendera mulonga kudimudimu na kuinki mwanta maseki antrano amaseki atalanga kuhanda kweyi atalanga chuna uvairi izuda nzambi ya kumuna nao chalala iu muntu mwana kanzambi dichichuma cha kusambira mulonga dichwaza tilanga nyidimu yayiwahi cha kusambira tuna kuzata nyidimu yayiwahi ne yana tramwini de bai ne kulonda twakai muyuluku ilanga mulonga tuna kufwila kusakirira nacho mwanta wechu na tramwini chidine muntu na kufueteri malama vulu kuna kushikola yake kukuhanga kushikola ilanga yena kufuetela mala shikola ejima na kuimanisha neye unamanishi dehi hela ne kanda umanishi shikola ukuhandanga na kumuchuko na muntu una kufueteri malita hindi chinjila ukuhanda na kufwila kumusakirira ona muntu mpinji yejima mkuhanda kwei
dichini necho hakuchwa mwina hakuzata mwanta Yesu mudimu wasweja kutoha cho chichi echo chinatuleteshi kumutia yena kuwaha na no chineli na azati mudimu wasweja kutoha nankashi hadetu ndichi munjila yoyimu echo tina kusakilila mwanta Yesu hamudimu natuzatili wasweja kututohela echo hakudihana wamukuma hadechu hakulusu na kufuila hanshidi jechu echu na atambulu wa mwinu kufuma kumudimu indi una azati chwatera kuhanda nechi chwahandili munshidi tahindi chinjila chuna kuila mweno mumulonga chuna kumwekesha nao chuma china chuzatili chuna chumoni kulema nemu mkanda wa Luka chapter 7 na verse ya 47 kudi mumbanda akwashiri kudi mwanta Yesu wadinga na wandemoni chamufumishiru hakumona mudimu na muzatili mwanta Yesu na mutoheri hakuya kuitera da shimona kwa mutambikiri mwanta Yesu na kuda hakuinyila hakuirangai hakusenda nsaba yindi ya manjama wai evumba hakuya na kudila madiru indi ya kuholokera nyendo ya mwanta Yesu hakumukombwela na nsuki jindi kumwekesha kukenga kuindi kusakilira kuindi hamudimu na muzatili kudi mwanta Yesu hela shimona watiri kutama ilanga mwanta Yesu omulejeli nindidi mu verse ya 47 nindi dichini kukuleja nami ishidi jindi ja jivulu ana mwana keniju munamon ishidi jindi asambilili ku mwana kenaju di hafu mini kumukenga mwanta nankashi nindi ishidi jindi ana mwana keniju dihu hana afumi kunkenga nankashi hakuila muntu ana kenu yantesha ukukenga nawa chantesha ne ukushinshika kuhanda kwei kuna hiti munyima eyimkwa Kristu na kumola ne kuhanda kwei kuna dinga kwa kuwahi na kubula kumola ne kuhanda kwei kuna dinga kwa atama unachweshi kuhanda na kusakilila mwanta Yesu wanyi ilanga ne ukushinshika kuhanda kwei na kumola ne chalala kuhanda kwa mko na dinga kwenzala na nshidi na yenga mwijada kesi ilanga mwanta Yesu nezina kumfumishamu ukuhanda na kumusakilila yena ukuhanda na kumusakilila yena mulonga na kuzatili mudimu wasweja kutohana nkashi muntu ana keni unyilonga ya ivulu onaona mwana keni onaona mkwashi ukuhanda na kumusakilila mkuhanda kwindi kwejima dichi kuhanda na kumuhandira mwanta Yesu ikumwekesha kusakilila kuchuna kusakilila munyichima yechu mkuhanda kwechu hamudimu na tuzatili mwanta wechu Yesu Kristu chamu chiyedi twazatanga nyidimu ya yuwahi mulonga chwa mukenga mwanta hikumwekesha kukenga kwechu nei mumwevu luchu na afumina kutala shimona na mtambi kumwanta Yesu muitala dindi ilanga kumwinka menja kukosa kunyendu yindine ilanga iwombanda hakuinza na kukosa kunyendu yindi na madiru indi hakukomboela ni nansuki jinda hakumuwaisha ni manja mawai evumba hinyuwa mwekeshere kukenga kwa badika shimona wa mtambi kili mwanta na kudata hindi ona wa zati shidi madiru indi ni suki jindi ni manja mawai evumba asweja useya necho na wa mkombwereri wa mwekeshere kukenga kweneni enga dichini necho dichitratera kuikala nini hanu echo twelanga nyidimu ya yuwahi mulonga chwa mukenga mwanta Yesu na ashimni mukanda wa Yohana chapter 14 na verse ya 15 nindi nei mwankenga mukuhembanga munailejanga munati nei chwa mukenga chalala necho imwanta wechu di watu fuiriri echo chukuhanda nei munakukengai chukuhanda mwatulejangai chamchisachu twelanga nyidimu ya yuwahi kumwekesha unsahu wa mwinu wechu necha nasune kumu mkanda wa Yakoba nao chikuwerero chakubula nyidimu chafwa nei muntu dinanzala ewa kuherera na kuinza kudeo nero kine udinanzala okumleja nei yanga kuyoka shakami ilange udina yakuda ya ivulu udina mali kwiji nei hadi antu abula kukuherera chalala na tweshi kumona nao imuntu wa kuherera tahindi chinjila Yakoba na kushimna nindi atwamwinanga na nyidimu kuna kushimna nindi muntu na mkwerera mwanta Yesu nei chalala mkuhanda kwindi muna mwekanu wa mwinu wanzambi nei muntu na tamburo wa mwinu wanzambi wa mwinu wenzanga na kuleta nyidimu ya yuwahi mkuhanda kwa no muntu bai nei nyidimu di atwamwinangako ilanga mulonga wa mwinu waleta nga nyidimu ya yuwahi mkuhanda hakumona mudimu na tuzatili mwanta Yesu muntu yeno watera kuhanda na kumwekesha nyidimu ya yuwahi chamu chiwana twelanga nyidimu ya yuwahi mulonga yetu cheje champata munu mwishina
Budi Mateo chapter 5 na verse 16 mwanta Yesu awosheri nindi ni nenu nawa chejeji chenu chitongekanga kumesu awantu kulonda amonanga nyidimu yenu ya yuwahi alemeshanga tata yenu udi muiulu. Munati echuna mkweleli mwanta Yesu yechune kali chejeji champata ya munu mwishina ilanga chejeji cheneni champata ya munu mwishina di mwanta Yesu chineri mwanta Yesu nezina kushaka mamudechu kama na mudechu mkufuma nyidimu yata mata hindi kufira kwa nzambi nindi mudechu musefuki nyidimu ya yuwahi mulonga mwanta Yesu nezina kushaka mamudechu spirit wa nzambi nezide mudechu na kuchubalo munakulonda chumufuani Kristo chuikala kakudikenga umuna mkwawu chuburuku yana ukama na wango di jambala chuburuku yana kuila ujila chuburuku yana kuchambira kwetu nyilonga ina buruku ilau omudi mwenderi mwanta Yesu chudifuani ne yena izuda kutena nao akwa Kristo dina kushimna nao adifuana na Kristo ni munyiriru yetu tuatera kwenda ne mwenderi mwanta wetu Yesu Kristo dichi yetu cheje champata munu mwishina ilanga mwanta Yesu di cheje cheneni champata munu mwishina nengi cheje chindi mudetu kulonda chitonge kanga kudi akwampata ya munu mwishina mulongadi antu chikumona unyidimu ya yuwahi mudetu hiya kumulemesha nzambi tata hiya kumulemesha mwanta Yesu na tramwini bayi kulemesha chuna kuikonga alemeshi nao chalala nzambu udi mudi umunju nzamba alemi hiya kulemesha lamu nzambi chamu chitanu mulongadi chwaza teranga nyidimu ya yuwahi di chichachulengelelu amaha mudi Kristu oinsangu twaitala mu mukanda wa Efesesa chapter 2 na verse ya 10 anachulengi mudi Kristu Yesu kulonda twendelanga munyidimu ya yuwahi mulonga echu tudi ukala wenu windi achulengeri mudi Kristu Yesu chuilanga nyidimu ya yuwahi baye yatamako yachulongeshelelanga ode kudi nzambi nindi twendelanga neye udi munjira yanyanya mwanta Yesu watera kukonga nyidimu ya yuwahi kulonda kwa mwini chinjila ilanga hikusakilila hikumwekesha nawa mkenga mwanta wei chamu chitanu na kamu mulonga dichwaza tilanga nyidimu ya yuwahi kulonda abula kukuwelela atalanga hanyidimu yechu ana abula kukuwelela atalanga hanyidimu yechu chuna kukonga kulonda kuchuka nzambi neyi chukwela nyidimu yatama neyi amina ditena na mdimu kwa Kristo ilanga nyidimu yami yatama enu mnatongo shokinenu abula kukuwelela akuoshanga yuma ya yuwahi hadi nzambi tahinda kuchukanga ijina da nzambi akuchukanga ijina da nzambi na kudisaula na kuditena chatama akwa Kristo aweni yo wadimwani yenela yeno Yesu mwana aditena nga wakudimwani anakumusekesha mwanta Yesu mukuhanda kwa Kristo ilanga nenyidimu yechu ya yuwahi nechi na tuleju mkanda wa nzambi nao echo akwa Kristo chuinzali na nyidimu ya yuwahi kukwasha kwechu akabakana kuya na kutangisha kwechu izida nzambi kulonda mwinewi akayi muyuru ne yakumkwera mwanta Yesu kubula kwa na ukama na wango dijambala kuikala akakuleta kuunda mkachika wako echu kukwasha kwechu muyuma yengi na yengi nechu kuinzala na nyidimu yenoyu chalala anadi hanza kumona nao awanchu chalala na yamwini luwe na kufwila kuyamwina dichimudi Titusa chapter 3 na verse ya 8 naudi izu dalala nao izu idi dalala datela kukuhwelela dichinake nami yumi ina hoshi uyikoleshi nangovu kulonda antu ana mkuheleli nzambi antu ana mkuheleli mwanta Yesu ashimuchima mukuila nyidimu ya yuwahi yumi ya yuwahi ya kwashanga antu mnatina ya mkwashanga nzambi inehi nzambi ya mkwashanga kudumu nchuku inyidimu ya yuwahi mlonga ya kwashanga antu adina kuchumona echo kwa Kristo yaikwashanga wena kumujimba yaikwashanga wena kumona na uchalala echu chudi anyana kanzambi bai nedi ya tramwinanga u na chuku chamu chitanu na chuyedi mulonga di chitwelanga nyidimu ya yuwahi kulonda abula kukuhelela alemeshi mwanta ana achidikanda mkweleli mwanta Yesu chikumona unyidimu ya yuwahi mukuhanda kwa nami na mkweleli mwanta Yesu nechinawo shadehi hiya kulemesha mwanta Petulu wa mchimu chapter 2 na verse ya 12 nao hela gentili aichungulanga nao mwelanga chatama shakamenu chalumburuka mukachikao anakuleja kwa Kristo shakamenu chalumburuka mukachika nao abula kukuhelela kulonda chakumona unyidimu yenu ya yuwahi akamulemeshi nzambi mwifuku da kusompesha nyidimu ya waka Kristo ya yuwahi awa abula kukuhelela akamulemeshelahu
inzambi hefu kuda kusompesha mulonga unsawa kekala koku kumeso anzambu akumwekesha ni taleno antu jami adinga na kuhanda na kumwekesha nao hiyami ilanga enu himwa itambu iruku ilanga enu himwa atambu iru inzu dami dadinga na kushimna uko unsawa adinga koku kumwekesha nao amna adinga na kukonga munyichima yawu mumkanda wa iliru chapter 9 na verse 36 mudu mwevulu wa mka Kristu mu ijina dindi Dokas wadinga himunchu wadikwatisha kunyidimu ya yuwahi nao wadinga na kuchimina anchu ya kuvala wadinga na kuzetisha yuma indi hakuchunga yuma kulonda enki anchu kulonda kuikwasha kumujimba nao chaka tiri hakufa chadinga ngai anchu amudiriri ya kutemesha ni anchu ayikuna kwa dinga petulu kulonda msendi enzi amusangulu mkufa chalala kumwana Dokas wafode anchu ana kudira adina kumwekesha yuma ya chimini ya inkeri anchu taleno nyidimu kuwaha adinga amwiruka nao himukwa Kristu hikambanjika Kristu Yesu dichuna unsawa wahili Peturo hakuhosha nindi yena hakuhinjuka mkufa hakuhinjuka mkumuchulu ekara ni wa momi anchu ya kulunga na kuzanga la mulonga di nyidimu indi adinga ya yuwa ilanga kwa Kristu ama kwao nyidimu yetu ya atama hela abula kukuwelera hiya ukenga nawe chikala hana maseku hela nechu nafa kutia nukuwa ilanga nechu enzala na nyidimu ya yuwa kwasha abula kukuwelela hela ne ana kuchuchungula na kuhosha nsangu yatama wena na treshi nao nukuchukinga na kuhosha nao yena kwechu yuma mna kuila yatama iyo muntu kwindi hingamba yambala yanzambi iyo muntu kwindi wekala omwamula kumutrambira ilanga ne akwirukira mweno akukinga wanyu akuhosha nga yowe imulonga nyidimu yeyi yafwa dichi chuimbujo lenu Dokas wadinga na nyidimu yindi ya yuwahi chamu chitano na tusachu 8 nyidimu ya yuwahi diyaza tishanga inzambi kutrambula kuyuma yampata munu mwishina yatinanga unao kujirika atujirikanga na nyidimu ya yuwahi mudi yiriru chapter 26 Paulo dina kuosha kumeso amwanta Agripa nindi yena wadinga na kushimu na nsangwe wa kutachikila mu Yerusalema ni mwaita Yudia yejima kushikanuku da gentili wadina kuitangisha nindi kulonda abalo muki muitongo joka yao amkweleli mwanta Yesu amkweleli nzambi kulonda atweshiku konga nyidimu yata mukubali mukama muchima angana keni mwani kulonda atweshiku konga nyidimu yata mukubali mukama muchima kulumbula neku atweshiku muhandela mwanta diyate nanga na kutujirika atujirika ngana nyidimu munyidimu mwekala nukukanganya nukuira chachuwa ilanga diya chwa mwinanga unachwa nimlonge chwa mwina dei fuku dina dichwa mkwelele mwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristu chamu chitano na chuwana 9 mulonga dichwa zetilanga nyidimu ya yuwahi chwa zetanga nyidimu ya yuwahi mulonga kuiuru chichoka ya muiuru ne mwanta Yesu nezena kutusenda wakatufweta munamoni wa mwinu wa wana ilanga nyidimu ichuna kuzatila mwanta wakatufwetela munamoni ndi mulonga nine chule ichuna kuzatila influmendi ichuna kuzatila influmendi neika kweji na amani de chwatalanga hajinshinga je ichuna kutala nei ana mazu akumwekesha nao mala nengiri de anenzide mulonga mulotwaza tade chuna ukenga maletu dichakumukwelera mwanta Yesu kudimudimu wakukalakala kudomuna tulejeru mutwatera kuhandela akwenda mwaya ishimbi ya nzambi mwaya kuleja kwa nzambi ndiwo akenkawo infwetu baine mawana kumulonga mawana aihana nga kudanchwa na abuli kukalakala ilanga hinfwetu nzambu akafweta awana mukalakeli wakaifweta yumanyi kudi baba yakenkawo awana kwa na kushimu na nsangu ya yuwahi ne kudanana ukuhelela ilana na jau hejina da mwanta Yesu dichi kudi kufweta kuna kufweta inzambi muiulu wakatufweta hansangu ya kukalakala nyidimu yindi necha na chuleji hela mundimuna kuzata nei hanu hampepera kuda kwechwa kumkwera mwanta Yesu inzambu akamfweta mulonga ina kuchikonga cha kufuma kumuchima wami na no chineri na fuiri na antanga jami eni Zambia nikwe makwati yanga idimi dalunda antu atweshikiru kamuna oshimukanda wanzambi ilangi nyidimu ina kuzata diyaka antwala muiulu wanyi mulongo ni kombo afiri hakulusu wazatili nyidimu wanyi wakumlinda kumkwera mwanta Yesu amneje nindidi lelo kwikanana nami mu paradisa wairi muiulu chakubula kuzata mudimu nomu
mulonga wafwili ilanga echu nazati nyidimu hakumkwera mwanta Yesu akachufweta mwiwulu akachwinka infwetu dichi oyu di yuma icho atera kuiruka muitongojoka yetu chuburu kutongojoka nechu wa mwinu wa kuzatila wanyu wa wana kuchwana kena nshidi hichemena hakuzataku chinemeni hamudimuna azati mwanta Yesu hakurusu awoshiri nindi china amani diche chichukutachika kwenda mwaya kuleja kwindi chuna kumwekesha nao chwa mukenga chuna kusakirira eyu mwanta unachwiliri mudimu wene ncho chichi amniku kuhandila amchalala nukufwila nikeheshi kuvulumuna mulonga muka Kristu hera na mkwelele mwanta Yesu halekanga kuvulumunako ilanga hekala chengi na mpwira ya kuhanda necha handiri mushiduku hera na avulumuni spiritu wanzambuku mwanukisha kulonda chweshi kuosha ina shidi yindi kudi mwanta amuleji nindi enga mwanta nete jinalo wangeshi nyinkenu ngovu kulonda iyuma ni bulenga kuyila hefuku amina kukenga nilonderi odi hadi chambu ilanga nadi munshidi wena hiya kenga kuleka yuma ya nshiduku akenga kuwananjira mwa kuyira ngahi mwa kuiswekera inayi mwana amwani ya nenga wamika china chira wani kananga diwane tishamwaka ni chiri ine muka Kristu nene chuma chatama wete jangani enga ya mna chira enga mwani chuma chinera chatama hera na mnenge shumukwau ukwaya kudi mkwani nde mkwechu ina nsangtrachu ihoshi amima inera na amoni ya atama dichinga na keni dichi anukeni yumi imwa na irembele eno antanga jami eni Zambia wa mwinu hiwa kuzatila kuduna ufwete lide mwanta wechu Yesu Kristo hiya utambulanga hakudana kenaku hiya utambulanga kufweta mari mchikasha mchipomperuku hiya utambulanga hakupapatishaku hiya utambulanga hakukulombelelaku kuichikudi mkulumpu wa chipompelu kuichikudi ka Kristu chinjila wa mwinu utambulanga hakumkwelera mwanta Yesu mumuchima weyi nei unamkwelede mwanta Yesu ne wakufilili hanshilije yana kwa mwini de unatambulide kwa nakena kwa nyilonga yeyi yejima hakukunkulula wa mazu nukutanga vesi mu mkanda wa ili chapter 10 na vesi ya 43 muti indui wa mwinu hela kutwana kena nshidi tunacheshu kukuitambula ngai nao amushimunanga unsao kudi atu profetu ejima anakutena mwanta Yesu nao mwijina da mwanta Yesu antu ejima akumukuhoelela akamona kuyana kena nshidi munati antu ejima mwijina dindi akumukuhoelela mwanta Yesu na waifiriri hakurusu kola nshidi jao amujikiri mwijamu asaunkiri mukufa hefuda mchisachu weno wakukwelera mwanta Yesu dodeno difuku hela dinka wao hela chuna kumola ne udinka we muitara kanda umkwelere ngode mwanta Yesu hela ne wadi na utongojoka nechi wadana kene ndi wa mwini barumuka kumuchima we ile kako itongojokoyo shaku chukwere chemdi mwanta Yesu lero hela udinka we mkwelere mwanta Yesu mumuchima we muwalala yena kukwana kena shidije chwa mkwelera ngai na muchima chichukusha mwanta Yesu mumuchima we chune chukamandi watufiriri wachenkosi spiritu wanzamba kuinza mudei na kukwinka chirukiru wirukine eudi mwana kanzambi chuna mkwelera mwanta Yesu bai hakudana kena bai hakulombako ilanga chinga kumkwelera mwanta Yesu shindamene no hadu mwanta Yesu di chamwini chuna mkwelera mwanta Yesu ne wakufiridi hanshidije amjikiri mwijamu asaunka mkufwa ehu kutachika kwenda monjira yeniyi mwekana nyidimu yaiwahi kulonda chuwa kafwa mwanta Yesu choka duwana nindi hera chake nzaina kusenda ye chuna mkwelera muluzwizu akatweshi kutwinka infwetu yayuma ichuna adinga na kumuzatila dichinzambi akiswiri mazu indi mwifukuda lero chukwimena hena choka duwana nchengi mpinji kwao munadinga na nami bwamde nedikalu wana kene dikajinga nemudela maluihu ntemesheleno wa monju wami 097 220 5544 097 220 5544 nashari Twalenu masukumatunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki